Amapolisa aseJabulani esebenzisana neqonga lezokhuseleko loluntu ekuhlaleni ayaqhubeka nokwenza imisebenzi yemihla ngemihla ezikolweni ukukhuthaza ukuthotyelwa komthetho nokuqinisekisa ukuba abafundi bafika ngexesha. Iphulo lanamhlanje liqhutyelwe kwisikolo sezobungcali iPace Commerce and Entrepreneurship School of Specialization apha amagosa ezomthetho ebeqwalasela ukufika kwabafundi esikolweni kwaye ethethathethana nolawulo lwesikolo. Amapolisa athi elinyathelo liyinxalenye yemizamo eqhubekayo yokukhuthaza isimilo esihle kubafundi, ukhuseleko ezikolweni kunye nendawo efanelekileyo yokufunda nokufundisa. IsiZulu sithi lugotshwa lisemanzi, kanti-ke lawa ngamazwi ajwayelekile uma kukhulunywa ngokukhuliswa kwezingane. Asho kanjalo namaphoyisa kanye nezinhlaka zabomthetho asebezinikele ukuqinisekisa ukuziphatha kanye nokufunda kwezingane ezikolweni zaseSoweto. Umphathi siteshi samaphoyisa aseJabulani uchaze kanjena ngomkhankaso abawenzayo esikoleni. Mo pace e hlopha haholo e le nyokonyane ka ho etsa dintho tse tswileng tseleng tse tsamaelanang le dithethefatsi ke tsona di-drugs. It's in terms of ICVPS. Pillar number 2 e bua ka early intervention. Early intervention is adopt a cop. Adopt a cop ke bana ba sekolo e tsamaelana le SGB. Me leng hore he ska hale re bona re etsa school search ke ntho e leng hore re a etsa ka moka Jabulane re bitsa beke le beke ngemihla nangemihla. Kusenjalo uphinde wadalula imisebenzi enezithelo ezinhle yokugcina umthetho wamaphoyisa ngempela sonto edlule. Ente re banne le di stop and search me leng hore re banne di success tsentle haholo me leng hore re bana le di illegal shebins re di kwetse ngwana mme ka moka Jabulane hostel re di kwetse hape le ka moka Zola tseba hore illegal shebins ke di generators of crime. It's ma detectives le ona a tshwere batho ba bangata ka di contact crime, assault GPH le tsona di murder. It's tseba re hlopiwa haholo le ke ba di rape, re tshwere ba babedi ka rape me leng hore ntate ona hlokofetsa ngwana and re la ra sebetsa together le FCS ke yona FCS e leng hore e la re thusa ra sebetsa le yona ra mokwalla ska ke bua le wena tje o ka hare ntlwana fitshwana. Lamaphoyisa ngokubambisana nezinye izinhlaka zokuphepha emphakathini baqinisekise ukuthi abafundi bangena ngesikhathi esikoleni kanjalo nokuthi azikho izikhali nezidakamizwa abangena nazo okuba izihibe kwimfundo yabo. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseJabulani.